Dear Mr. Longley. Sino dyan nadamag ko nga intulod mo kano ije balay dati pinalingke na? Ha? Ne. Huston! Di ka agibuong iti gamit. Ni Mercy dyan intulod mo? Talaga ka di nga da relasyon nyo? Nagado nga minti imot na. Kat kaasimat, iso nga intulod ko. Ha? Ti kunamkit di. At da relasyon nyo iti dayja babae. Kastamanan adagos ti pampanunutam. Padnomat! Dinto pa'y tulungan ti daduma? Si kantukit din? Nairanamat asyak ti kagiddan na anag na. Awan mat sa bali. Apay nga min ang makikiddan kakankwana, Aber? No di ka talaga akursunadam dayja, Mercy. Sa bagay, insina ti asawa na. Iso sige, soblatemat. Uston, noan niya laditan ti sasawam, Selma. Makaumamat tingiwat mo. Wan! Amok! Naumakan kanyak! Ngamin, kursunadam ni Mercy. Sige lang! Mapan ka iti ayan na! Uston ko nakmata! Nakababain ka dagiti ka aruba numangagdaday ta nga ibagbagam. Ay! Awan bebiyang ko kadagita ka aruba! Ta saan nga isuda timang pakpakan kanyak! Tadagita ka aruba! Day tala agsisi ti ichismis dadamuda! Talaga na umaakon kan ka, Selma. Makaamukan! Dita ka manlangan! Hoy! Rudy! Agsubli ka ditoy! Sa dino ti papadam! Ay una yung tingiwat mo, Selma. Nakapigpigsa. Aglalaaw ka manan. Kasanumat ngamin, nanang. Pinanawanak ni Rudy. Kat agsarsarita kami pa'y laeng. Ay na, amamukan, Selma. Kababain, tikas na nga aramid mo. Awan lakat agpukpukaw ka. Aramid ka di tinasaya at nga asawa dayta. Ay nananang, isakit yung manan di manugang nyo. Kat maditi naramid na. Sika, ti maditi aramid na, Selma. Nasingpad ti asawam. Kat awan pilawak kan kwa na. Iso mabalin ka di. Agbalbaliw ka matan. Awan madi nga aramid ko. Agbain ka kumamot ka dagiti karubam Si kalati ka na yun nga agpukpukaw ditoy. Tuladam dagiti padam ami misis ditoy. Naanos da nga asawa kan ina iti pagtaengan da. Sige, agawid kayo, nanang. Umay daklagayap sermonan. Nasingpat ti asawam, Selma. Idinto ta si kakat nakauy-uyong kakankwana. Barsa kampay itinoan niya laditan. Kung kunana. Agbalbaliw ka. Sakbay ang mauma ti asawam kan ka. Hoy, Mercy. Si kagayam day ta sarsarunuak nga agpaspaseksi amagmag na. Ha? Ay, sa bagay, kasta talaga ti insina ti asawa na. Agpa-sexy. Tapno addamanan mang sirpat asabali. Correction, Selma. Siyak tinangisina kan nilakay ko. Gaputa sugador kan bartak. Iso ka di nagsapul kan iti sabali? Ha? Apay ka di akasta ti saom, Selma. May saak ka di apagimimunam? Iso akasta ti panagsasaom kanyak? Awan sa bali ang makasungbat iti dayta asaludsod mo. No di si kamot laeng. Nay, apay akas tatarupam, Selma. Agkurkurit-ritain. Manutawan mun aya. Ha? Ne, apay atirupak tinadlaw yo, tatapidot. Agkurkurit-rit nga rudain. Lakaya kaon, hanggang makitaklat ti kuret-ret di tarupam. Pudno ka di, tata? Un bait. Bayamon Ala, ikan na kun iti sabon anabanglo, tata. Ato iti bayad ko. Ay na, Selma. Urayan niya pa'y asabon ti aramatem di tarupam. Saan na maikat ti kuret-ret na. Ti agas na dayta ket isem kan katawa. Anya ti sasawam, tatapidot.
Sana nasaya at nga ungit ka nga ungit. Tano kasta ka kanayon. Mapuno iti kuret-ret tarupam. When nga agpaiso, madlaw dagiti kuret-ret iti rupak. Pudno tinakuna ni Tata Pedot. Anyamot tan. Kaslaak mo't lagtaw-tawanan iti 50. Adda ka matgaya man. Ne, apay day taabag. Papanam. Pumanaw akon dito'y balay. Anya? Nauma akon iti ugalim. Sa nabalay, taawan matanak ta. Isu nga ayos laeng, nga uray panawan ka. Apay! Asino tinangiso katam kanyak, ha? Asino? Awanan bibiyang mo. Ditakan. Imanaw at talagan. Ti awanan bain. Saan amabalin nga isukatnak iti sabali? Ipungot ko no asino man dayta a babae. Nasabat ko iti dalan nila kay Mau. Panawan na kakanon. Saan amabalin, nanang? Sa pulak ida iti babae na. Kat pagtimugak ida. Nagsarita kami. Kat imbaga na no anya ti rason no apay apanawan na kan. Gapo taada babae na. Dayta tinalawag. Panawan na ka ti asawam. Gapo iti madi nga ugali kan aramid mo. Saan na kan nga ay ayatan ti asawam. Wan, kasta ti kunana, nanang. Taada nga min babae na. No kastaman bilang. Si kamot la ti akimbasol, Selma. Ha! Nagsingpot ti asawam. Ngam kanayon mo mo't abuggawan kan barsakan iti no anyala ditan. Isa kasano nga raod amakaanos? Sige lang, nanang. Awan bibiyang ko iti kayat ng aramidan. Nga oray adan sa bali a babae iti biyag na? Asino a babae, nanang? Diyak amaw. Saan amabalin? Iti kanito nga agsabat ti dalan mi. Talaga apengetak ti babae na. Agyaman ka nasabat ka dito'y dalan, paritasyong. Apay ka di, mare. Nakitam ka di no sa dino ti ayan ni Parim Rudy? Ay, jak mo Apay asap sa pulam. Gaputad da babae na. Ay na, mare. Hindi pa lang nga pagat atapam ni Pari Rudy nga da babae na. Amo, mare, nataar nila kay mo. Nasingpet pa'y. Ngam nagalas ti aramidam kan kwa na. Siguro agad pinanawan na kan, ngamin, naumakan kan, mare. Ngamin, nagalas mati ugalim kan kwa na. Nagtured kamutan amang ibaga kanyak iti dayta. Mare, nakasaysayat ni Pari Rudy. Iso ano di mo saysayatan ti panakilangan mo kan kwa na, ay talaga atalawan na ka. Padasen na. Ang mga agbabawi kan to. Iso asapulam nila kay mo, kat akid daw ka iti pamakawan, kat agbalbaliw kan, Marisalma. Imayak, nanang. Taumay ko ibaga, anauma akon iti anak nyo. Ha? Diyakon makaanos iti ugali na. Sipud pa'y, nakauy-uyong kan nakaungungat. Awan tinasaya at apan nakisarita na kanyak. Isula ka na yung ti husto ti aramid na. Mabalit ka di nga urnusan nyo ti amin, Barok. Namin ano nakasta, nanang. Da kayon tupay nga inana, kat di na denggan ti pamagbagayo kan kwa na. Hay, jakman ambo iti dayjay nga anak ko. Nanang, pakawanan da kuma. Ngam talaga nauma akon kan Neselma. Jak kayatan ti agsubli ijay balay. Agsina kamin. Amangan mo't no aginawan ti asawam, iso akas jay. Amuyo mo't nga idi pay laang akas jay ti ugali na. Nakababain at talaga kadagiti kaaruba. Maala no kastati ko ng Barok.
Ngam sa apay lakuma, tamaurnos yung matlaang ti amin. Tan umabalin, jak kumakayat nga agsina kayo. Nanang, Kat, sa dino nga ron ti ayan mo ita. ijay balay dagiti dadakal ko, nanang. Ay, sige nga ron barok. Ngam pangaasim kumaa. Di mo isinsina ni Selma. No di kat urnusan nyo kumati relasyon yung agasawa. Panagkunak, kat saanan ang maurnos pa'y, nanang. Gaputa talaga na uma akon kan ni Selma. Isu apakawanan dak kuma, nanang. Kasta ti imbaga ti asawa mi di imbay dito ibalay. Nauma kanunkan ka, isinanakan. Sa dino kano ti ayan na? Nagawin ijay balay, dagiti naganak na. Kasta gaya ma. Pues, surutak ijay. No surutom ijay, agkid daw ka iti pamakawan na. Kat urnusan nyo ti amin. Apay, kayat mo nga agsina kayo? Saan Pues, ingka agkid daw iti pamakawan na. Kat agbalbaliw kamutan. Anya ti ibagam da in may ka, Selma. Umayak agkid daw iti pamakawan mo, Mercy. Sorry pakawanan na. Gapu iti nasakit apa nagsasaokan ka. Kan pangaasim, tadi na kun pagimimunan, Selma. Katapno saan kan nga agemon? Orno sam ngamin day tabagim. Kanayon ka nga agdigos. Agbabanglo ka. Tapno ada kumpiyansam iti bagim. Tapno saan kan nga agimimon. Di ba'y madikan ka? Ipilit mo akarelasyon nak nila kay mo nga uray saan mat. Nakitam laeng anagiddan kami ijidalan? Ipapilit mo nga da relasyon mi? Nugas tam laeng. Ama nga no isina na kan nila kay mo. Gaputa maung-uman kan ka. Mercy. Nagasat ka. Takinayat na ka nila kay mo. Kat saya atom ti panakilangan mo kun kuana. Tapno di na ka isina. Nakaumay ka man dito'y balay, Mariselma. Mabalin ka di atulungan na, paritasyo. Sika kumati ibaon ko ang makisarita kan nila kay ko. Tagsublin ija balay. Anya? Apay, asyak. Nasaysayat, ano si ka mismo? Kuang amin. Mabainak kada katugangak. Pinagsasawak ngamin idi ti katugangak a babae. Iso a mabainak a mapan iti balayda. Ay, pasensya kan, Mariselma. Saan ka matulungan iti dayta? No kaya't mga kasarita nila kay mo, si ka na mismo ti mapan iti balayda. Rumba nga mom ti agpakumbaba. Mabainak ngamin nga agpakita kadagiti katugangak. Paritasyo. Ay, pasensya ka na talaga, Mare. Ngam awan oras ko iti pangibabaw nam kanyak. Nasaysaya at no si ka mismo ti makisarita kinilakay mo. Apay, anya ti bagam ta inmay ka? Nanang. Kasarita ko man ni Rudy nga agsublin ija balay. Amom ka di amas kay kayat ko pay adito'y balay ti pagnaudan ni Rudy nga anak ko. Iti kasta. Mailabaak iti kawas na. Mailutuak iti kanan na. Ta ija balayo, iso ti tagalaba, ken tagaluto. Idinto taadda trabaho na. Pakawanan dak ko nanang. Ay, urean niya pa'y ti ibagbagam. Jak kayatin nga agsubli ti anak ko ken ka. Iso apumanaw kan, bastos a manugang. Ha! Kunamlan asino kalaunay. Ay awan ni Rudy, napan nagtrabaho. Iso nga agawid kan. Rudy, inururay ka dito'y dalan nga agturong di tabalayo. Takayat ka kasarita. Agyaman agtadakan. Anyat ibagam. Rudy, agsubli ka kuman ija balay. Tapno anya. Tapno inaldaw nga apa anak. Gapo iti kinasilosam.
Saan na maulit? Kastaman ti kunam idin. Ngam awan latat nagbalbaliwam. Ladingitag. Ngam jak kayat ti agsubli di balay. Natal na ti panunot ko di ta balay mi. Rudy. Awanan panagayat ko kan ka, Selma. Nauma akon kan ka, gapo iti ugalim. Ala, agawid kan. Ta sa anak asumurot kan ka. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Rabiin, ngam imay ka dito ibalay, Selma. Kanagsangsangit ka. Apay. Nanang, di na kon kayat ni Rudy. Awan ka nun panagayat na kanyak nga asawa na. Ay, daytakat nga men, tanagalas ti ugalim. Anya nga rod ti mabalin mo, no di na kan kayat. Nauman akan ka. Aging gaita, agnanaed pay lang ti asawak ijay balay dagiti dadakkel na, Mr. Lonely. Siyak itaan ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba mi, iso a mababain akon. Agdanagak, gapo ta mga no isukat na nilakay ko. Tuy pagayam mo, Selma. Agyaman akpagam Selma iti daytoy apakasaritaam. Kastay kunadan, nuan niya ti inaramid mo, si kamot laeng ti aglakam iti ibunga na. Angam ala, ipakitam ti panagbalbaliw mo. Taday ta ti amok awagas, tapno agsublikan ka nilakay mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan as Selma at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsakot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami ti kay parang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Sabong para kan ka, Selma. Sapay la kumata magustuhan. Si kamanan, Brian. Namin ano ka di nga imbagakan ka asaan ka akayat. Ngam apay ay ngagkarasubli ka dito'y balay. Gapo takayat ko ngay panaknak tinapudno a panagayat ko kan ka, Selma. Anya? Ha? Amom, jak kayat tilaad akas kan ka. Nang runa kat marigrigat ka na.
Agpapan marigrigat kami lang. Ngam na pudno akmat iti panagayat ko kan ka. Ay na, nagadulakit din nga ibagbagam. Pumanaw kakitin, gaputa makaisturbo ka lang kanyak. Nagsakit matan ti panagsasaom, Selma. Ngam jak tumauma amang iparik na iti panagayat ko kan ka. Ay na, Brian, marigrigat ka lang. Kat awan to tinapintas amasakbayak, no si kati ayatan. Iya, saan anasaya at ipanagsasaom ka ni Brian? May papanlagayam iti dayjay alaag ti bagayo. Iha, no di mo kaya ti may sa tao. Saya atom ko mga rod ti panakilangan mo kan kuana. Saan mo ko maabastusan? Kinapudno na, iha. Kayat mi ni Brian aparakan ka. Gaputa nagagat, kan nasingpot abaro. Anya, ay pakpakawan. Jakla kayat tilaad kan marigrigat akas kan kuana. Anya ti kunam, Salma. Kaguram ni Brian. Husto tinangag mo, Carmina. Kagurak ni Brian. Nang runa ket marigrigat. Agdaton ket din kanya. Ne, awan matdakas na no agdaton kan ka. Gaputa baro, kan balasang kamat. Jak nga rod kaya tikas kan kuan alaad kan mamirmiraot. Anyan tulaangan nga iti masakbayak kan kuana no da kami tagkatuluyan. Kan may sa, jak kaya ti awan nagadalan na at tao. Ay, di ka kumaaguyaw, Selma. Ngamin, di mo amon no anya ti mapasamak iti masakbayan. Anya ka matan? Apay ka di nga isakit mo day ang tao. Siyak ti best friend mo. Iso asyak nga rod ti kanunungam. Wan, best friend ka nga agpaiso. Kayam, jak kanunungan ti madi nga ugalim. Di mo kumamot uyawan ni Brian. Gaputa na saya ti ugali na. Nga oray may sala ang janitor di ti opisina tayo. Ay, jakamuken ka. Agpapada kayo la kada mama iti bagbaga may papan iti day ang tao. Alakit din, agtrabaho tan. Okay, agtrabaho tan. Hanggang sapay la kuma, tadi mo to pagbabawyan ti aramidam. Mabalin ka diti makilamisahan kada kayo, Selma, Carmina. Ay, Brian. Abay kitin asaan. O sige, agtugaw kan dita abay ni Selma. Anya, yaks. Jak lang kiti kaya't akaabay ti dungrit at tao. Ha? Anya ka di Selma. Saan kumamatakas tati pa nagsasaom? Pasensya kan, Selma. Sige nga rod. Umakaraklangan iti sabali alamisaan. Makitam, imakaran ni Brian ijay bangir alamisaan. Ay, sikan tumot ngamin. Ay, rumbang lang. Talaga adyak kaya't akaabay ti dungrit ken nagbangsit at tao. Sobra kamot nga aguyaw, Selma. Alang arudan, ituloy tantimangan. Apay ka di nga dakamanan si kaalaan. Agdaton ka kadimanan kanya. Wan, Selma. Kat sapay la kuma. Tadamat na namnamakan ka. Anya? Ha! Pumanaw kan. Kat di kan agpakpakita kanyak iti uray kaanuman. Sige nga rod, Selma. Agawid akon. Ngamlaglagi pong kumakanayon. Anapatig ka unay kanyak. Nagadupay lang nga ibagbagam. Pumanaw kakit din. Gaputadyak kayat amakita ti panagrupropam. Nangag ko ti panagsasaom itay ka ni Brian. Ay, masurunak ngamin kan kuana, mama. Gaputa kundi aram kanyak. Idinto taawan mo't mabalinda. Saan kami ngagbagay? Gaputa baknang kan napintasak. Anya langan nga iti kunaan ti tao nagkuyog kami. Anak, baliwam ti kasta nga ugalim. Amang ano pagbabawyam to day ta iti masangwanan. Amo na lang arudan ajak kayat. Agpilit pa ilaang. No di na kayat ti makangag kanyak. Sardangan nakon. Dito yak man pa ilaang paraangan ti balay mi.
Ay, nagdaga ang ngamin dito unag. Naimbag nga oras mo, balasang kaw. Sika ka din ni Selma? Mabalin ka din agsarita ta? Wan, asino ka kadi anagdungrit alakay? Apay ngam mo na? Siyak ti ama ni Brian, balasang kaw. Ket pudno gayam ti madamdamag kaw anagalas ti ugalim. Anya? Kasta ti ibagam kanya, si kaalaad alakay? Kaya't kulaeng nga ibaga, asaan mo kumamit unay nga uyawen ti anak kaw? Nasingpit ni Brian, ket day tala unay ti maipagpanakkel ko. Day ta ka dilaang ti bagam, si kaalaad alakay? Pumanaw kan, ket day to'y ti ibagam itinalaing nga anak mo. Adyak to pulos pagan gaputa naglaad ken awan nagadalan na. Ay na, agyaman na. Gaputa ilibre nakmanen dito'y restaurant, Selma. Awan anyaman na, best friend. Sige, mangan ka lang. Adaman damag. Oh, anya tayta? Nadlaw ko ngamin asabali matan ti janitor tayo itay di opisina. Ay, talaga sabalin. Ngamin, nag-resign ni Brian. Gaputa imakar ka no iti sabaling nga opisina. Ay, kasta gayam. Sa dino kanungay tiyan na ita. Imbaga na kadikan ka, Carmina. Dayta ti jakam mo. Gaputawan mat nadakdakamat na may papan iti dayta. Ken, uray dagiti dadduma akaopisinaan tayo. Di damot laam mo. Ay, kasta gayam. Aguray ka. Apay akas la nagliday ka. Itay na amuam nga awanin dito lugar tayo ni Brian. Kaya't ka di asawon day ta? Amalidayan ka? Iti kaawan na? Anya? Ay, sana pud no day ta. Awan bibiyang ko iti day at tao. Nasaya at matapin manaw. Tapno diyak kun makikita. Oh, kasta nga tangag paiso, Selma. Madlaw ngamin, analiday ka. Ay na, sana pud no day ta. Awan anyaman na kanyak. Nga uray diyak makikita day at tao. Ang, apay nga rod, akas laawan gaganay gayam. Taawanan ni Mr. Janitor. Ni Brian, ti kayat ko asawan. Anya ti parikot, Selma. Ada ka pa'y motlagayam dito isalas, Selma, iha. Apay, adi ka pa'y lasumrakit isilad mo. Adalaman ti rabii. Diyak pa'y makaturog, mama. Bay andak kumapay lang dito eh. Malagip ko man. Kasla nabayag nga awan ni Brian dito lugar tayo. Sa dino nga tantiayan na, diyak mo tan makitkita. Diyak ka mo, mama. Kan may isa, awan bibiyang kuno sa dino man ti ayan day at tao. Kasta nga tangag paiso tipod no amarikrik nam, iha. Ha? Manipod awan ni Brian. Nagbaliw ka matan. Kasla naunag akanayon ti pampanunutam. Apay nga minakastoy, mama. Apay ang nagladaw ka na kaamiris. Ha? Diyan kun mapaglibakan tirik na. Kailiw ko ni Brian. Anya? Pagpapawiyak dagiti amin nga nararamid ko amadikan ko na, mama. Oh, Antoy, uminom ta iti juice kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Carmina. Nakapasyar ka man dito balay. Apay, ada na patag nga ibagam? Kaya't ko lang damagan. No adan damag mo may papankin ni Brian. Apay, friend, kailiw mo ka din ni Brian. Kunak man, no di mo kaya't makita. Pangaasim ko, ma, friend. Ibagam kanyak no adan damag mo may papankin ko na.
Kaya't ko tagki daw iti pamakawan kadag iti madi nga impakpakitakan ko na iti kalabas. Day tanga tatipod no ama kagapo? Wenno? Agayat kamutan kan kuana. Carmina. Ay na, friend. Di mo mailibak tipod no amarikrik nam. Gaputan na kadkadlaw. Ang pasensya kan Gaputa talaga nga awan damag ko maipapankan kuana. Naimbaga-bigat yun, Nana Dora. Mabalin kayo kadya makasarita. Ay, si kamot gayam balasang ko. Ay, naimbagmat nga oras mo. Mala, sumrek ka pa'y dito'y unag ti pagsaritaan ta. Oray sana, Nana. Kaya't ko lang tiagkid daw iti pasensya. Gapu iti nalas nga ugali. Pakawanan da ko, ma. Gapu iti pananguyaw ko iti kini Brian nga anak yung. Ala, di mon pampanunutan tinapalabas balasang ko. Kahit sapay la ko, ma, tagbalbaliw ka na talaga. Ikarit ngagbalbaliw ako, Nana. Kaya't ko lang kumaamaamuan. No ayan itan ni Brian. Ay, pasensya kan balasang ko. Saan pa'y la kayak ti anak ko nga ibagak. No sa dino ti ayan na. Dumtang tumutla ang ti panawan. Nga agsubli dito'y lugar tayo ti anak ko. Apay ka di analiday ka manhan, iha. Anda ka di parekot mo? Wan agpaiso. Ibagam kada kami no anya ti pakariribukam. Awan anyaman na da ito'y, Mama. Papa, didakla ko man ikaskaso. Apay, iha. Malagip mo ka din ni Brian? Papa. Ala, sapay ko ma. Taag kita kayong tumanan. Jak ninamnama asikat isang nga ilik, Brian. Manon atawan tinapalabas. Nagbaliwan anamin pinsan tilangam. Nagtaer kan. Agyaman ak makasta, Selma. Brian, pasensya ka lakuman kadagiti na alas ngayon pakpakitakan ka idi. Pakawanan na ko, ma. Kinapod nun, ha?
Idi pa ilang ang nagbalbaliwak. Nasayat nga rod nung kasta, Salma. Ket sapay la kuma, tagbalintan anasingad iti tunggal maysa. Juan Brian. Kayat ko mga itid kan kada itoy. Ha? Ano day na? Invitation card. Invitation card? Anyang invitation card? Umadani nga minan ti kalay sami iti kaayan ayat ko ani Alice. Umay kaimbita rin. Wen Salma, sabay la kumata makadaray kanto. Naragsakak at talaga para kan ka, Salma. Ket sabay la kuma, tay tultuloy mo ti panagbalbaliw mo. Kakaasiak anang ilemlemeng iti pudno ariknak iti daydi agundaway, Mr. Lonely. Gapo tajak pulos ni Namnama akas dayti maamuak kini Brian iti daydi agundaway. Naglidayak iti kastaunay, gaputan ni Namnamak nga iti panagsublina, ket da kami metlaeng ti agkatuluyan. Alakastan ket agyamanak, to'y pagayam mo, Selma. Selma pagayam ko, nalabas ka ngamin. Ket day tatigapuna nga imadayo ni Brian. Tapno agadal, ket parang ayan na tibiyag na. Ngem ti madi, adametan na sarakan na, amas maikari para kan kuana. Ket sapay la kuma, tay tuloy mo ti panagbalbaliw mo. Tasan anasaya at tinauyaw, ken napanakkel. Bueno papagaya, may kanangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayong patulod. Ti pagaya managpailinga di tinagan as Selma, manipod Mountain Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti script ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo at